Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunataka kukaribisha mwalimu wetu. Yeye ni Gumi, atatufundisha Biblia, vitabu vya Biblia, kama ni vitabu vingapi ndani ya Biblia. Tukae kimya, hatutake tusikie munasema. Karibu mwalimu wetu. Tuchape makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Majina naitwa Vumilia Sefu. Mimi ni mwanafunzi kutoka Hekima ya Wachungaji. Kwa siku ya leo nataka niwafunze vitabu vya Biblia, Agano la Kale na Agano Jipya. Agano la Kale na vitabu 39, Agano Jipya na vitabu 27. Agano la Kale na vitabu 39. Naanza Mwanzo, Kutoka, Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo Nyakati wa kwanza, Mambo Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Mhubiri, Fumbo Iliyo Bora, Isaya, Yeremia, Maombolezo, Ezekieli, Danieli, Hosea, Yoeli, Amos, Obadia, Yona, Mika, Naumu, Habakuki, Stefania, Hagai, Zakaria, Malaki. Nenda na Agano Jipya.